برز آتیلا آی تمور بخوان نویسکارو لیکولره نها میوانی من الاستودیوی تو بخیر هاتی برز آی تمور ام دکارن و جاره بهیوی بن کو ایدی و اف پرسگریکا کرد لترکیه و لباکوری کردستان تمامی وره جاره سرکرن هیوی چقاسه یانجیج آلیه و به Bence umutlu olmak için çok sebep jibok am behevi bin gelek sedem hene ve cari jibo aşti u çare seriye ep pevajo kahati dedim deskirtina ve pevajoye hem ji ali muhatabanda hem ji jiraya giştir ku ala kadar buna ve pevajore heviya mrov zedetir dike u baştır dike Dve em vekirî bivêjin di mînakên cîhanê de jî em dema dinêrin li Tirkiye jî hinek tiştê xwe ser hene ku ji bo vê pirsgirêkê derbas bike bawekî baldar û hesasiyetên aliyan cavderiya wê dike û wî şiklî pêvajoyê dimeşîne ev sedemê kes serekî ye em karin bêjin bi giştî jî aktörên ku niha di nav de ne cihê wan rola wan giringiya wan yekê cotmehê Devlet Bahçeli ku bi xwe helwesta xwe diyar kir bi serê xwe pir girîng e û tê wateya pêşketinekê rastî jî gaveke girîng e bi wî şiklê ji ber ku li Tirkiye nûnertiya netewperestiyê dikir û netewperestiyekî kûr kevin û hesasiyetê civakê ji dihat zanîn derbarê mijarê de lê rixmê wê jî em karin bêjin destpêşxeriyeke baş hemleyeke baş ji alî Devlet Bahçeli hat ji vî alî de em karin bêjin bi serê xwe bi rastî hêviyekê ava dike Xwediyê vê projeyê Devlet Bahçeliye birêz yan hikûmet û dewlet hemî bi hev re ne Hayır, Devlet Bahçeli ne tenê Devlet Bahçeliye lê rolek wî girîng heye ew diyar e ev proje xwediyê wê eger em bigerin deshilat Aliye Kurdan bi hev re gerek em bifikirin û opozisyonê jî em karin beşdarî vê yekê bikin ji ber ku beşek zêde opozisyonê jî ez behsa CHP jî dikim beşdarî vê yekê ne ji berê de jî CHP bixwe nêzîkatiyê berê wê niha ew jî cuda ye CHP jî hesasiyetê alîgirê xwe berçav digire û bi hîşyarî nêzîkî vê pêvajoyê dike û li gel vê pêvajoyê ev rastî ji vî alî de di vê pêvajoya aştî û çareserî ne tenê ji bo kesekî em bêjin yan jî ji bo aliyekê hemû alî di nav de ne van rengên li hev hatin û çareserî û aştiyê li dunyayê pirin bêguman beriyan ha gelek welatan gelek dewletan pirsgirêkên xwe vê rengî çareser kirine ev plana ku niha Tirkiyê daniye نمونeyên wê hene ji kesekî wergirtine yan taybet e bi Tirkiyê Yani başlı başına bi serê xwe li gor vî welatiyê an li gor vê pêvajiyê dubarekirina wê yan jî teqlîda wê ye dibe neheqî be em vî şiklî bêgotin mînak ez dibêjim mînaka Bahçeli de em behsa wêkê bikin mînakeke wisa de deshilatên rastgir an jî rejimên darbexwaz di çareseriyê de rol digirin lê rolê ku Bahçelî wergirtiye û deriyê ku vekiriye li gelek welatan nîne lê ji vê encamek derdikeve li cîhan ew cor bi cor bûn heye û Tirkiye jî rolekî xweser wê derkeve ew jî wê cihê xwe dibir de bigire li aliyekî de tevgerek reform çê dibe ev pirsgirêk çareser dibe lê li aliyê din jî weke piştî firtoneyekî
azınlıkların yaşadığı bir او bölgeyi ya da يه bu sorunu خلقين گل yaşayanların, خلقين bulunduğu كيم bölgeyi لويدري او yönetmesinden هرم نويدري sonra, o ülkenin iktidarlarının تسونامي attığı كو adımlar söz konusu. خلاص كر شون دا قاف دابدن ليلة تركيا رشكي خوسر هيا راستي يعني نوكا كو تقليد دكا او نحقي دبا ام اگر بین سر مثلا گوهرتنی پکک دبیجه امی خواب گوهرن یعنی ایدی ما بس توان جوه اوه ایدی و لسر زمینه کدن بردوامیه بدنا کارو خباتا خواه پکک نامینه حکومت ترکیه جی دولت ترکیه جی و خواب گوهره یعنی و زمین دموکراسی برفرهتر بکه جبو کو پرسکریک بینه چاره سر کرن؟ Tabii ki başka zaten جخوا ريك جدان نابه و من كانت تشتك دب بفكر راستي ليش بوفيجي جارك كده جنوشكا و نابه كمرف دينا سر ماسي دوي بناب وقت را و بين قبول كرن قاف بقاف تشتي كونها اف ريا كواتي البجارتن دس بيكي اف كو تشك بيدنگ ببن او رخصنا تشك داري كوش هولي رابه او دمارين كو حمو هاتنا ختماندن دس بيكي فكرناوان گرينگه بوی باوریه لپارلمانتوی او آلین پیواجه رخصتن دکارن او تشتی کو جوان تی خواستن او ویرکیه نشان بدن مینا کم دبیجن او داخویانیا کو پکک کریه تی واتها کل پشت وی پیواجه راد وسته و بانگا اوجالان قبول دکه و او بانگ لسروی باندوراوی هی و هلوسته خود دیار کر راستی دولت جي تشتي كل سر دولت دك بابا برسيارتياوي دخوا زايده باويك يا سال بالك دستورا بنكهين بوقت را قاف تشيبكا و برسكريكا 7 سالي قاف چاره سر بكا اف كشو هوا ايرو تشيبويا امكارن في بيجين لپشوه که حسابه کی جدا آنجی بازاری جدا فکر آندن دبا کمرو بفکر لینه فیدا و گله کی سپاس برای آتیلا آی تمور نویسکارو لیکولر تو میوانه مبو زور سپاس